sibongo elitshizwa abamhlophe enkosini yakala. Bakhonza abahle enkosini. Bakhonza abahle enkosini ngizodlulisa ukubonga. Mayelana nalo muzo sekhala imphefumulo sasifikela sabakadladla mhla-30 ku-Agasti. Sasifikela sabakadladla mhla-30 ku-Agasti sizothetha icala kakhokho wami ongumawuthi udladla ezala umkumpembe nomgabadeli mina ngisolibeni kakhokho umhlophe. Uma kudlulile lapho sengibona ngathi silaka kodwa imizi ayikho. Kuyasebenza ngamaNazaretha nabanye abantu sihlezi nomfundisi sekhamba ukushumayela uMajiya. Uthi uMajiya ngizomhlukanisa mangikhuluma nawe mfundisi ngizothi mfundisi mangikhuluma nalo omakhelwane wami bese ngithi mgabadeli. Uthi mgabadeli njengoba niswele wasebenza nakho amakhugwane ngiyathandaza yini. Lithi-ke elami siyathandaza ngonayo. Uthi njengoba niswele nakho amakhugwane ngiyaqala yini nithandaze na. Lithi lami khamshumayela siyathandaza ngonayo sifakazelane nomfundisi. Uthi bengivuka ekuseni mase ngibhekene namakhugwane mase ngibhuqa nonke ngedolo mase ngibheka kona amakhugwane mase siyathandaza amen. Ubese kudlula lokho ngomhla ka-8 kuNovemba bese la sizothetha icala lakhokho uVezi. Ngicela ukubonga umshumayeli uNene ngokuthi uyabathola abantu bakithi. Uma silaphana kwaze kwashaya u2 imaterial ingafikile sekuthi ntambama khona udadewethu ojwayele ukukhuluma la bahamba ngemoto baphuma ithe sizokala itiyela yathi siyashayeka khona ngeke sakwazi ukwenyuka la ntaba babuya. Uma bebuya sase siyathandaza sibuza ukuthi ngabe kwenzakaleni. Base kuba khona izimpawu engiyibona kufanele kusezokwenzeka la ngasengaba le ngicela ukushiqiniso ngangibalekiswa into eyodwa uma wenzeka into ukhona usubachazela abantu ubheka sekuthola ingoba wena uhamba nosibani ngabaleka ngahamba ngayogeza ngezwe sekubhonga uthi ayike sebonakele sekusukile. Uthi ukhokho uVezi-ke uma ekhuluma uthi bantu bami ngiyabonga bengazi ukuthi khona umuntu ongicabangayo. Uthi njengoba kade kunesididi esingaka uShembe ubethatha izitho zami zomzimba ngoba izitho zami eziningi zahamba nezibukane. Izitho zami eziningi zahamba nezilwane. Uthi kodwa into ekade inkinga kakhulu bekubuchopho bami abantu babebulala base beyathatha. Uthi kade dijima-ke ufuna bona ubuchopho uShembe wathi yakuthola. Wathi ufuna-ke udala kade ezongakha ngalo bese ngiphinde kanti ngumuntu. Amen. Yonke lento isho phambi kaMfundisi nalensizwa yakaVezi eqopha imvunulo. Mangibuya ngesebeyangixoxela sengithi mina ngibuzile yini najula khokho. Akushiya ukukhokho ukugcina uthe. Batabami oyophuma la uyothutha kathithwe. Kulolu hambo enkulu. Ngiyaxolisa angikwazi ukusho leli gama elasho ukhokho uma ekhuluma ngoMajiya ngicela ukuthi umshumayeli. Amen. Wathi lo khuluma lapha umshumayeli nize limlalele ngoba akhuluma yasukuyi. Akhuluma abantu ngiyangizwa ukuthi ngithini. Wathi umfundisi uyangizwa ukuthi ngithini. Umfundisi lathuka khona nawe uyaziwa wathi akusuki kuyini kulalele. Amen. Lokho lezandla kwethu ngithi sebafanele ukukhuluma ngizokuthula ngomhla ka-28. Ngomhla nabo 16 bafika komunye umfethu oseGoli. Bathi yini into eyenza ukuthi ingasetshenzwa. Wasaba yena umfethu ukuthi sithathe abantu sibaphumuzele uDisemba uKhisimusi. Indlu zalazana naKhisimusi. Lathi akusetshenzwa. Wangifonela saphuma nomhla ka-28 sahamba sayosebenza. Sathi uphondo phela. Abantu abasuke eMatanta yimi nondodana wami omdala mase ngizoba huyini osuke eGoli asufati lababona ngabamfundisi. Basifana nabathi siyasebenza. Ekuseni ngathi uzohamba ugesi ngoba sashisela nami sengiyakwazi ukushisela. Uma elele lo munye eshiselayo kanti ubona la esikhona kunamakhetha amaningi lapha bonke babhekile.
bafaka amadokolo uthi njengoba simvusa nje sidakazobona lamakhehla okuyibona sinayo athi kwaze kwakuthi ekhaya kujatshule bashiyane leyonto bathi impi ayinqoqwa ngeningi bakhoza bathe enkosini ilokho okugcina cisho ngikhuluma indaba ukuyithena umuntu engayihambisa imali umuntu netransport kanti uzongena esibhedlela ngolesihlanu angithi ngo-10 ebusuku athi akasahamba ngake sekukhathelekile kuthe kuphathi ley'nsuku ngasephupha umshumayeli Majiya wathi mntabantu yaza ngikubona ngentabeni asambe ngiyokukhombisa ikhaya lemphefumulo la eselakhiwe corruption sesinikeza indawo entsha eyakhiwe eyisakhiwo sekhaya lemphefumulo bengasikwa midokotela lengazi bekuyi-building nje ene-face break yayisizoba nesango okukhomba ukuthi angiyeli nombani ilokho engikubonile bakhozi bathe ngenzela ukuthi ngikususe lokhu ngoba uma ungakhulumanga la ngezinto ezenziwa yindlozi liyakhatheka ngicelela umuzi wakithi bashumeli nabadodwa waseMantanta sengiyeke athathe khona ngesikhathi esifishane ngolesithathu ade sobeka omunye umfana nje uma abantu behamba nabangagcina sebelahlekelwe yithemba kodwa sibe sesihlala nomfundisi ukuthi cha sesizobatshela ukuthi njengoba sesihamba lolu hambo lasekhaya lemphefumulo sesiyacela ngachithi igazi make bathi ngedethi ethize mapheka samlela kuzoba khona umsebenzi kumele kuphume isidumbu before ngiyabacelela nje noyena ukhokho nokhokho wabo umakhuphula ukuthi akangivali ithuna ngoba nabo bayingxenye abantu abakumukelile lokuhamba kakhulu uthola abantu kade behamba nobapha ustendi kunzima kodwa bona bayingxenye inkosi busisene ezweni ngiyakhenza inkosi enkulu eSeptember kaNazaretha lo okhulumayo uBethembo wabunga isibongo ngaphansi kwenkosi uNtuli kaMaphumulo esikhathini esingaphambilini ngike ngagula sikhule nje samaNazaretha abazali baphenduka baba amaNazaretha sathi masisikhula sisesiqeda isikole sasisituka endleleni kaShembe sazenzela izinto zomhlaba masifika la eThekwini kodwa kuthe ngigula ngo-2021 ngagula ngathi nje ngiyaphambana nomqondo ekhanda kwase kufika omunye umuntu wathi angihambe kubantu abahlolayo ababonayo ngihambe ngiyekela abantu ababonayo mase ngifika uthi lo muntu uthi ukhulu wakho ufuna umenzele zonke izinto ayezenza ukhulu ngizothiwa waye umuntu olaphayo enamakhambi enza zonke izinto ezenziwa emhlabeni yebandla lasesontweni kuthiwa semakhetheni mangibuya lapho lo muntu ngahlala phezu kombhede ngathi gogo noma khulu angeke ngize ngikwazi ukwenza lokho okwenza angikuthandi kodwa abazali bami sebakhetha uShembe ngizokhambisa ebuhleni ngiyonikelela ngikwenzela ithikithi ikhona ngithembisa khona ukuthi ngizokwenzela khona lokho kunalokho mina ngamanye ngihlanyise noma ngithathe emhlabeni akukho kunye engakwenzela khona ngihlale ngisinde ngibe ngconywana impilo yami kube ngathi ngconywana uthe ngilele ebusuku useyafika ukhulu waqhamuka ngakulelathe leli limhlophe lapha uthi bheki wawuthi uzohamba uyonginikela ebuhleni awuyanga ngani sengayi njalo lapho ukonikela ngithi mina njengamanje ngiyakhona ebuhleni ngonikela ngivula la ngaphandle uthi hayi ungabusayi ebuhleni uShembe thina sonke sasiphatha imithi nazo zonke izinto engalungile isiqoqile wasibeka lapha ekhaya lemphefumulo iphi leyo mali othi uyonginikela ngayo amen ngithi mina nansi la ephaketheni ngakhipha 500 singamnikeza ephusheni uthi hayi let's 400 rand sothenga ngawo uswiti jike uphindele emuva mina sengizosala ngiyinikelela la ekhaya lemphefumulo ngaleyo mali leyo ilokho bengilethile lapha ekhaya lemphefumulo inkosi kusisene izwi amen